wasa niya umonso niya nanti wasa kapile ya mondo sa iba menjadi man wewe de mata man meta pa man out banyak monster kaya mari okay yet warming and kasama ni metang kasama omoy niya iratasa makan registration makapkan bandras merin forward ng mga kasalenta mga mantan email balik gawin kan pagkataro office lab namin California para na sa mga yung class o malibas credit daw college credit daw magmalibulit mo non-week watch magmalibang ka na din erinit pa nasasan pa kasalenta so when school kan malanana kanapela kumalan ka sa mga diploma sa Morning Star Institute. Morning Star Institute affiliated with accredited by the Moody Bible Institute. Kaskul ko ka dinanan ka sa kuwan. Kuri ang mga kilawan. Palangataran aramasoto ka sa kuwan. Kaya uta na ka sa kuwan. Inabukat oras kahit ikin kaskul mani yung college matay. So wewe tama sasa na kupot tay banana katwe ni tay sa tay kan o study for the answer moto so to ka utan orange mala ka katwe ya ona buki na so kumi watak sa mga sarang masakan sasa man ka kadete okay passing grade point isisak. Wewe ke makomban isisak tapunang gas. Ama komban ko panang isisak komban kuren uyas. Aba kopurpurwan ko mo answer ko korus ya miya. Ito komban statiki watak o wewe kina. Kaya tignan kasalata ismakayo lalo kong magasampot ko wewe ki mau tama po report o tama masli po masa area pan pagkukulat skemo kasalayan ko mo nenya wasan ko yuno komban yang na sikanta komban kapten po ano komban tengo po ke tesin well di mesa o ki di mesa ya divided by 2 around point isisak lima. Huwag kong gas. Meron ka kapat-kapat ko na average ay demo makatala. Ama kung babel po naman isisak murintes karyawo. Instructor mapa kung ka when ada kasi po man participation pwede rin accomplish. Biyaya sa one case mabiyaya na pasakan sa kumain gas so kamera na gas magpapamutan mo ka when oras bang kasabagan feitang ka o kasabay ang kumana nakanin to hit a certain number of gas kung nagkatuway mo can start okay dyan pa yung mga pwede instructor free. Ito po ka magtsagaan. Sa pala na mo po, kung kapinsin lala, kung pilkak ay mo, kwen kasalit ang wasakan kung gana na kulpura. Sa pala mo kung
Sini yang marungun lale, wagi ete salomela. Matchkin kakuyawi, registration na kakuyawi na break. O manbana na signing marungun kan. Rancha limau na ajay kaso. Ran tayo ban instruction mawawagi ban songgata ban bata sama. Arang limau iran graduation. Niyan kapatata o dadlo Nanti. batla jaya ka tanong kauno jaya ka dalawang Basna, Anasan, Bas, Pulo, Pausi. Ang kombang na kaya na course sa Priya, ako malaya dito. Pero Garporos, kombang din po rin ang Morning Star, school bangyaw, ako na team niya, kung yan ka, already diploma. Nagay ka tayo when course, risak sama, kaya object kay kanagana talang kita sa iba. Dahil ba lecture o instructor ba lectures awayo dahil ba next meditation apil po ito kanagana awara ka dahil ba lecture niya beta o mga semen ko ito na malang pasanati many answer makayuma dahil Wano walat lima walat tama ko raman so open. So yung makayo mo. Total kita ba jalan bel. Ako man katay kumalinan sa kita to. So tama kayo mo. Isma okay wala lima walat. At kawatan din. Wala puno? Okay. Wala puno wala? Okay. Erman pula puno wala? Erman pula puno? O Erman pula puno wala? Pero may hangat tayo ba? Banya na lang puno mo kahit tingnan mo. Pero may tayo na tamo puno wala? Bayi na nangpunga eh? Okay, Erman? Okay, tayo ba siya pula puno wala? Schooling at the course magkain pa equipment, the course number Republic Basic Civil and masama in the New Testament. Pero murin ka schooling equipment kumanda pintingiti o pintingiti Republic tuway sa kinama o malafrit second pile course imperial silu Circle na sa mga imperial silu basta cornet kayo. Kumalang teka, alakat, kumalang kapreto o saban cut respiration of 40 listing ko iya mal kawigan ito course luwag ito course magmalalayan pag-alakan din po course liya mag-imbiyaw na yung konti kumalang sa mga
registration fee what I have. Free. Breakdown. Registration fee. Registration fee, Yeah, tabak po. tala Issue. Isaac, wait, Registration fee. hey, Yeah. registration fee tala Isaac. Yeah. So, tayo dyan po. Leo sa kapag kita rin, ibang mga kaya. Tayo po tama dyan. Straight mo. So, ang oras, instruction free. Registration fee include food. Ang pang-pointed tala Isaac, point na pugat, i-registration fee. Ilbiya, Peter, moin, isang saler sang rinkat paron ba, tala Isaac, kaking cingtinan bukan poy-poy. O lil nialam, pangutan poy-poy tipoi. Pwede mungka, angkat, pagkatala, raya, apa-apaliat, morning star. Angkat poy-poy tikis. Mekan magka, pilka, pointi, sutil langsung, nangwik. Child corresponding upene, o papasan, mental book. Currently, Kasinan Walia Lucili, where Litmal Men Korum, Mayakis, Sakana kan rang. Sesama, Kinalis Mekota, and Matak Pali, Rima is a Pali, Green Pali, if I Email pagawa ng kawan. Be wise. First one is be wise mawaki. Maraming kila sang sawa sa kensa. So ang lolo kong riyaw miya. Lolo kong sampa o lolo kong kamuno. Next ang school yaw kan. Suwagi na degree, PA degree, a master's degree, a doctorate degree. Lalo kong yung sampa rin. Niya yung wise, the wisdom, lalo ka ng kamu. Mag-try kong kisang ng kusarang. Balikin lalo kong kila, tama kubran kamu, kawin ka, magiging kansang mo. Kawin dito tayo, karek tayo mosa. Orang kain kamu. So ang kumong Christ man ka. Lalo kan insampa, gayawin, lalo kong sarawi, ngayon, so tayo. Nan, karyawan kayo siyang bukod, wasakis may matawang contents. May tayo makalang wasaw, contents. Kaya kati, ibaratang koros ng kailan kaskulin ang language. Okay? Contents will be out of a book. Dari kayakti sa page 12, kapalian book 12, lil, ipisi sa kima. Tama ka sample, chapter Isaac Silu, kayakti, may tibiyata, be wise, iman trabahan, udang kaskul. American may ipawa, may kawait kaisang, all may tingita, bukod o yanek. Malkat may water, may kawait naman the background of the church at Corinth, malkat water, and page Isaac Silu. Nabil kasampan. Apumat kalban kaskul ki chapter 8 Riyao Osi. Be wise about the Christian's calling kung kayo relatiyo
chapter riyaw, be wise about the Christian message. Kung kayo relaw riyaw. O kasilu, kayo sa kilapumot, be wise about the local church. Ira silu bukat, epit atayal Lawrence sa ulam o atayal buko. Atayal wala sa ulam man, yan atayal wala sa ulam man. Atayal kin matu-matawa, ayan ka, atayal wala sa ulam. Kanoma Paul ban kawiting tal ng chapter kayo and point kayo, Christian calling. Agatin agara pumayan po sa lain. Ayaw wewen pampan wala sa ulam. Kawit na Paul ban kawiting Thailand marangki. Lolo kong kila. Sami kawit ang naisaraw. Ayaw wewen atal wala sa ulam. Tatay ko, tama tayo mga kuya ko, Thailand kaparenta ko, Thailand kinsaman sa ulang kusan natin iban, at yung counter pagsilu ng week. Si Nielsen, alim, ni alim, aban sarawi. Kaya bantiarta makaita ni kubran kauno. Niya kati na karera min tayo. O tayo kaya tatawakan ngayon sa rawan ng tayo, no? Kawin ka na. Hindi niya mawang tayo. Kariyaw, be wise about Christian message. Masa na yung kauno. Usaraw. Yaman mo na tayo ba maraming kila nasa ko. Di may wakat na Isaiah yung alam present. Kaman, may tayo lalo kung minsan ba? Sulpan na to. Dahil ba ang arkitektura lang, karakteraan lang, o may tayong kamon, out there yung tayo sa Pilipinas. Be wise about it. O kayo sa galang, isang pinagranwat, dahil na kaskul kayo, kung kayo rin silu magpit, at kahit po na niwa mo mas. Kung yun nalit na, pero na songko, awan waran, songkitan, so tilibil po. Tamang tayo lang yan. Kala ba Jesus? And God forgave. And when I tried, niya tried, kisakis, magkauno, dapat sa ako pagkakiyan. Mag-try sa akin dyan, wiwigila yaksaskan, as fuling wiwag pansaw sa kita. Pansaw sa kita, pagkayan ka, marang kita, uwasela, wiyapan ay pa, wiyapan tumang kukapan. Where God and Jesus and what's our God. Okay? You're 11 unit. Turn to God. Iba ikis marami. Ay tangakin tayo. Dahil and sawas kiba na po Upwa jinjinita ni patron white. Second ko, panpil ni patron white. Ayet, ay sombata, ipan tatong ki kamilisin. Pinila, panpil o white. May balutan, ko dahil is confused. Kaya sa wikar pa na pekik talent. Bigyan. Makita. Na, talpan, makalang chapter 8 ng Billion Book, Isaac 12. Title mamasa ni, Be Wise About Christian Calling.
Christians call him Wewegi. And Eminiment child, Kauno Emalbig child, and we are supplement on the top. Christian, child Solan, a Kauno Emalbig child. Now, chapter which Kasam Polka Sansal Purdy game upon Safamela Baker and Nancy. The Kamala Amendment student, the answer upon Alice Sikan Murin, so the Brahman or Wala and Tualim. Upon Soman Chamanma, Sompatapo, the instructor, Kawawe, Kakan and Sikan. Remainment, trial and independent. Iraka Sampa. Paranap Karyao and Page Wasame Epatuan to begin with. Dalman Tabiata, Kawawe, Soman Momotso Tayo, Nepal Tirata, Tarapene Tiniata, Silico Kayo, Nan-Kaning Koran. Lepin Patron White, Kayo, defiled church. Tapat defiled. Defiled, Makawawan and Bukwat. Iraime, King Perenki Jackson. Defiled. Re, Wiala ton Momotso in Corinth. Wiala ton Momotso in Minneapolis. Up. Kulkulta Rai, we are masked. Memory patron, sexual immorality. Defile. Karyao and Lepin Patron, Makasampal, Proteaban, Minan Sikan. Pilnan paragraph out, was out and Kuko. Divided. Divided. Now no more on corn. Right. Queen Payo Telimau, the Bilka Trotrosa, Irai Palpesan Purki, Regin Kameleme, Arai Count Paul, Pungsang Peter, Kayame Pata, the Apollos, Jesus, Regin Tifai. Into what you know, Momoso one Parasan Samba. Namianas Meragin. Currently, one column, count and also. Arabin, Matamatawa, Ianamas of the Spine, someone Kawi Koras and Armason about it. Alimagarata, Paul Kasansalim trial, the Soman Samin Punch. Mia, working, a right sort of way work, McCountain. Jesus Christ. He Maraino, the Camaraino, me Talana and Tayo. And Momotsogan, a moment, oh, the Pungi Lago, after Marangila, me Jesus Tanka, Subman Count Moments. A Taiwan, Pekian, Tamin, Namuksaro, a Transipan Sapmala, the Pilata. East met Kaunkan Titan. Nianso Wekupur, Ayaman Pan, Masaniata Mebot Tayo, Ayakakan Punki, Ayaman Toro, and Masaniata, and making Punki songs. Casilinian and one baron and Satan. Oh, Casilinian. Concati. Community. Hey, what? Oh, Atama Pumpkin Cutting Kawaido, Dawaido, who we despite. Aki Almaray, right? Almaray. I think Almaray. Almaray, okay. Oh, Kasilun, Lepin Pato, the Masan of all Kawai digging. So Lemon Corn, that restricted Kayo and Sabbath, Jurala Kayo and Sabbath Silicon, Yay Lemon Patron, why
the divided, the disgraced. Maltam-taman. Kau sa kong secretary. 19. And which, kumanda patake waporo kwa Meme ka pante koto mini chilicha na wata sawasa. Mai sawasa. Aran sawasa. Kalban Bangla and page creation. Okay? Niyan kaulo malbe child biala sawlan. Yat makong sawlan la. The yat makong maitala umbawno kauno person pangalali. Kayo ire magkasampal ng Paul kamawag child. Called to be holy. Thailand sanawil. Thailand liksan masuwatkan me lapin patu silu. Divided or disgraced. Oh, we are a solan mele mamakalikan. Magkanikan lang kaum. We need to be holy Christians. Ira kasampan mo Paul Pantabiat. Nangritik kayo din tuwa. Nakating kaway. Ritik kayo din silu. Patuan waikan. Kapit sansat pa. While kanina wasakan melinting kin loud or tantralla and why can patron highlight me panang title call to be holy. Kayo set apart by God. Retreat kayo let's see. Set apart. Dapat set apart. Set apart mawagi wasariyaw maging miya. O Thailand kaksang ngayon, ulang ngayon. Thailand buya, moren sampaan sa urere, uniyan sa Thailand galang sa ulang. Ang Thailand kasaulan ang mga Thailand. More min, more pung, more sa ulang. Set apart. Thailand toro sang Thailand mungkin sangat yang seorang Thailand baptize lah, we are seorang or commandment from Jesus Christ. Mungkin us require Thailand set ourselves apart from this world. You will when set apart. Me kau when I'm ready to revelate. Lepin patuk Corinth, identity bagi aten kani kapueb, tiranamas lalako kapueb, business law, naramas pan korona lepin patuk Corinth, so ang mata din ko, kayo sami, kayo tiyak suwi, kayo mereka masuwat lepin patok koron katanan dia marawasin hanso. Oh, kom koron. We will give mautan tiakso. Makaratang Paul ini kasampal ki kanaya o kawait kiniray kukuran kau. Thailander mentuwa koron te. May someone kapal kan Paul sama-sama dengan kapal nan kawetan dan konten. Momot sa karosan sampa kinpil me sama kapal kan sansa. Lebih pada silu mentai yogi pada mencebiatan divided, disgrace. Pilmian ang momot sa ito karena momot sa karos. Kawawan trial menian, so trial wala so lang trial set apart
Grace kayo. Dahil kapapagila kailangan ng kaon. Retreated by ulit mo. Enriched by God's grace. Yeah, God's grace. Dekat kita sampai mayeras Jesus Christ. I mayroong kila sampai mayeras mereka kamarara. So say try na tipanak. Try na napatas. Nyatay kaisame pan sampa o set apart wala sola napalaan saksi pagkaitin dahil mo rin yung uran dahil piligilang mong sotuk parte ba po sampa o parte ba sotuk Kisakis may ininin autakan. And Jesus katin pula mo. Kisakis. Kasilu expecting Jesus to return to Isu. Yatai we will tato pagkaikin kokin na umonso o kapoyata kuburan sa mental court. Nana timentata mansampa tirajeka na umonso may wiwa usong matama kong kamelele me puksaro imasa ni kong nantiyan pwede kailangan mo iuran kong Jesus fans kachin sa ta. Ikarapan na tayo yung tatok pwede kisakis the reward ni human women time or panawi mga sa ulang. Niya tayo nanantin ang women time mo tayo kailangan mo mausok. Ikisakis yung human moment. Lakang bali makaon ba ang malipay ko mo? Ako may patu-patu dekat-dekat ng sabi na tetap mau. Kung kamu tak boleh, diorang akan kerja, bukan elektrik sakit. Boleh cantik tetap mau mobil. Namun kau sangka. Depending on God's faithfulness. Sote men saulang kak semua ini men. Pina kaya kapwa intan kumat songkan. Depan kulukul noran saulang kowe. So tayo tayo na round course sama-sama. Inopio mereka yang yang so mereka dasar sebelum orang ko. Dapat ada yang mana yang masih yang lain. Dia so masih mentah. Dapat muliani Raymond. Yang so depan mentah bersama. Amin sama amin. Inaw sudah pun. Inaw koros makam Jesus katiang tay. Inawan mau suatu. Inawan apa lagi tay. Inawan niatal ban kalu. Masa ni ipan yang kumal leni engkau. Inauku apoita emiya. Ayman taiman in common depending on God's faithfulness. And praise the Lord. Right, pa kala po futan. How the pen bukan away. Biasa may patro para kay total limits para kay machine import nampan miles per hour nas ten one limits at magta niya pa point tiyak kaso limits at ako so ta pasabis ponbe na ang speed limits kan pagmamahal tektar lelman silisa lima paisa ami armas kasi sinyan muna mia puitman na hotel so resort na may driver man
ka sopon Isaac and the Mexican. And we put by sopon Isaac and the Mexican. When out of the supplementary food, absolutely challenge. Okay. Irakayaw and chapter Irakayaw called to be holy. Child Begalang Kauno child and more men holy. More sarah. Lixan main masako. Solar defiled. Solar divided. Or solar okay. Malinkin of that. Defiled, divided, disgrace. You can compare or time in defiled, divided, disgrace. Living patro siluat, ye santa. Archetype, aleter, more, min, bring count Jesus Christ. Me sama way. Gerakarya, Child Bella Solan. Not page race a kriya. My dealer was called into fellowship. Called into fellowship. We're working. Well, we are a Solan, but my Latin Solan. Oh, permanently the dog come. Fellowship. Market Kaparan. Mamia Solan instrument wala sarang mia ayun treated. The esote ang isoman likaw na ba tuwa na dito ko. The mia irayo na ba karampo and kacang. Esote Solan ba. Punyan kauno pwede ekar kumyan gala supplement Solan. Fellowship the A1 Solan trader. Irayo na requirement talent pattern perperan naman may kan Solan great Solan maybe set apart the Saraway laran mo talent ka we were someone tawagan utang troto ngayon fundraising o talent sa LEOT na subuko lang fundraising pamilya sumawan na the fundraising, kung tayo kawatayan ng kayo, the fundraising, so man, magmamit ka na kanalala, na kayo mga sa utang, unsa klala, the point, what a liyanan, kapag fundraising, nita, ang siriko, tupad tila, fundraise mo, point, lima, hindi ka tiyaran, kauno kayo, actually, mayroon, metep sa mga bumiyong sa Peter में Paul कटलिक China hereditary Isaac silu porque en kawewe dame try correspond minimum penne try correspond you even at the top and count no counter you try you penne try we are paluare moment paluaro the tapuyo ye Christ and Peter kayo me Paul we are is Christ divided? Peter what we are working alati report sang penenen Chloe sino ko makoyang yan so me katika Jesus sino ko we are wita morin son barrio sama masel sang kon mi birera karena son barrio kaskas kulira kawatang mo so kaya yang real yet pemahaman gue kurala episos sudupan Chloe kaya penena iralin tinita kisilikaw kisgray ton mumot sa mpor mumot sa mga kawata utan divided kaya tana Apollo marapani tawan kaya tana Peter marapani tawan kaya tana so Paul
divided na mi na kisini ko me Chloe wa panene katala po. Ai kara pa na intimita po ni sang kisini ko. Akin karame report kay ko to ako tar kin manglal. Apan sa na report kisini ko sa panene Chloe sansalan we are. Yan so may mga tuutan, tiwukilan, mensaraw ay so sa intinita, kawit at panaw mo. Karana na intinita kasi ko po ay so sa try. Ano naman try sa ulo? We pa na try ma, we kila iren divided. Try maraming kila, kawit kan na. Okay, is Christ divided? Beta kayo. Nan paragraph magkayo tahanan Reza Kriya, page Reza Kriya. Ipangmatag ni Wayo Van Ikisong Kaurwe. One answer is that they were looking at the gospel from the philosophical point of view. Padawan naman na kanin ko, tirilar aramas lalo ko. Maging kawkaway wa song ka likin masa ng kampo. O aral mata-mata, chapter, patpatalong na momot sa kras. Nan Chris, o Chris nan patpatin sa ba, rintan kila aral lalo. Miyaramas kay may intant klar aral kin sawas ki iren kawit kay mautan, aramas kasampal. Tama Paul na ininin sa milag na kubrang kauno, masaling rin, kumarte wrong, kawitin rin na lalakong ka. Ima sa Yakob na, presak tuwa may watak na kautagan ka. Rin na lalakong ka, ang puy-puy lang. Niyan sa ume, kubrang sama kahit sensalat ka. Lalakong isang pa, mahal na to. Sula, ang tamang Christ, may kaganyang term, ime, talpan, erupit kila, talpan, marangki, katawag. Philosophical view. Kariyaw, ng page research sila, human nature enjoys following human leaders. Talamas kinakuan kay itawan, kaway din naramas. Mebon may intimitan, nan po, so delibil ka po sarawin. Chalkin po na ka, so doon na melelemen, imo. Ang chalkin wrong, kaway din naramas. Human point of view. Menta ngay sa ulang man, ama, aramas masuti sa ulang man. Liya sa man kaway tiyo me, oh, patag kaway. Magkaling katawan. So, kailan damdaman makaway, korosan sambar. So na, kaway din sarawin, kaway din kauno, nagmanaman, kating mami mekos. Yatuan, kating mami, kating mga tepe, pat-patot po, puro mga chay. Again, malaw-law again, George, Kauno mami mekos. So, ang lalo kong magkaya na dawan. Every mami, tama ko yung ako sa karasan sana. Anso,
page release payo. Peter Karyo. May pakalangan page release payo. Peter Karyo. Were you baptized in the name of Paul? Pergi rail ko janganlah Paul. Pan Romita Paul. Agay pan Romita Paul. Agay pan Romita Peter. Wan parang ko kinpataka raking mutan siwila. Siwila. Raking mutan Rom. Electoral ka. Ayime Paul ka Peter. Apoy. Maran Paul man baptized kina. Kahit maran Jesus Christ of my baptism. The Paul me katin kalupwala ni lopu when painta to pamaina Paul the Peter the Paul so Christ. Ime song and Peter kasilu mami ni kaim saklan page raise fire. Was Paul crucified for you? Me Paul me mati kuala Paulo po. So Jesus. Teresa Kisu. Call to glorify God. Kyle Yuki Vener kayo. Kyle call to be holy. Nanti pinatal kasul. Kaya call to the fellowship. Kyle open. Bring you a permanent kitawan count. They're divided. United under one head, and that's Christ. O kasilu. Thailand marat kilam yan kauno pepe the ukay Thailand mula sa mga saule. Thailand pepe tamo Thailand kalinganata marat kauno court. And read the grace of one let's and page Teresa Kisuan buat. Okay? Kahit sa ulang lang, huwag Thailand kalimanata orang kamu. May koras magtalman ko yan. Aramas parang kasawi. Son katakan waterman. The lianalan ng waterman. The son kowa, the son katakan waterman. Rigging tapat na kamu. May koras magtalman ka. Thailand. We have a government and Linganki. Paul reminded them of what they were. Katamanti oral, Tairal mon, Ral Ralasawal. Ima kasampang na paragraph what? Iba ang matay. God called them not because of what they were, but in spite of what they were. Okay? Sudah akar amendment trial and balance saulang pulki di mag-trial. Okay, somanti aso. Akar trial. Kahit pulki di patay. Pulki limpo, sabi na limpo mag-trial. May akar ng trial, mag-trial ng ka sa rawila, sa nawar, o wala ka sa pagkasawalan. Again, porque estamos tratando, porque procura calar grace, free grace. Dan pilihan po grace at walong tayo nanantilata. Paul reminded the Corinthians of why God called them. Okay? Karapan ng kauno. Karaman matay. Already. Okay? God katin pilatay right man. Sa lalakong puy luwit. The low class. O kasalang right man. Right man. Katibukan. Ralim na kaleti sa pagkakalangan tuwete.
में सोचा करते सोचा ले बिल्कुल we are katail chorus an kipana kumo akamo karke katail is so way grace kalana kamo kari message the patak में कटकितरे राइल मोन सपाला ipsus o rebil apalik bilen tinita silgo bil kamarai ni tin rail o kaim sakla ni boy panawira electric silisa o silisa crew tame reality san great price ma raman patemi aran more and maula working great set apart the solar we are taking mask insan mawer and Quran court ame chorus the kapal chorus makin lelang rai aragen pergi kawiken ngesara nan pelir kukri sekian dan warna pecho mielabin masan kai me insan dan sikit batuan yang kawan me highlight chorus te labin intin me control lines lautla I labin intin mo makin minasi dari malban check mau labin sentence ko me highlight lima malban tier mas man kairat tagayan so kairat tite sentence ka me highlight nansikan ako mal pileta mamia so ako sakis nan pilihan ko presa tuaw lepin masan kay me kasampal ko Thailand tapataman was second pil pitagan second pil biya nan pilihan ko presa tuaw wasame atrawan actually ikang kasinun paragraph ba ibang watan actually the emphasis here is that God shows his wisdom by means of righteousness, sanctification, and redemption. Lepin masan siluman, human very or loud, but big words. Saulang kan, kay kemutan, apalik, orakin nanan siparan, we kila tapat, righteousness, sanctification, or redemption. So, lepin masan silubukat, away unglaran righteousness, sanctification, kanikallaran or redemption, komolan. Righteousness, sanctification, or redemption. Nagkailangan na unglarin po niya dahil we are maukan na dahil mo kapan sa ulit. Dahil sarawila, kanakanla, o dahil kumawala. Dahil kamelele, Posan Jesus, redemption o tagtag-tag. Dahil alatir como kapain chaita puno dahil alati kapaiban mo porque dahil kamera okay kaim seklan chapter 8 kalban tolu na chapter career lil apalin chapter what I ban plakwan minute seklan mo mobile Arisan walu isa meditation talman kompan. Kak betul lah senang kita sini wow itu nak buat dengan operation moment so that song dance. Itu sudah senang kamu tak try. Break up in snap moment so snap. Wow.
soda dapat. Okay.